تماشاوان هێژا حکوومەتە هەرێما کوردستانی ساڵانە ئالیکاری گەهاندیە پەنابەرین گوش سووریە هاتنە هەرێما کوردستانی ئەو ئالیکاری هەر بەردەوامە. تویتە وەزیرەی ناوخۆیی حکوومەتە هەرێما کوردستانی هەیە دوێ دەربارەیدا وێ مژارێ ئەم دێ لەگەڵ شرۆڤەکاری سیاسی جدان عەلی ji stûdiya me bigirin dest û şirove bikin tevqîratîkekê cihan. Kek ji cihan niha li Brükselê ev çendîn sala ev konferansên alîkariya ji bo xelkê Sûriye tê kirin. Lê hikûmeta Herêma Kurdistanê bi mixabinî ve her bê parmayê ji vê alîkariyê penaberên ku li Herêma Kurdistanê ne ji Sûriye bê alîkarî mane ji vê alîkariya gotê kirin vê mijarê tu çawa dinirxî? Birastî ev cihê mixabiniyê ye û penaberê Sûrî bi tevayî eziyet û te'de gihaye wa li hemû ciha îce bi taybet ê li Herêma Kurdistanê UN carê mehana dibêje ino Herêma Kurdistanê ne dewleta yekser yanî UN pêra danûstandinê bike an jî alîkariyê gotên gereka bidine Bexdê û Bexda jî nûka bigihêne vê derê. Bexda jî çi tiştê bigihê Bexdayê ti cara jî dînarekî jî na rêkê aliyê Kurdistana Iraqê re û penaberê wê nara. Bi rastî ev bû çend sala penaberê Kurdistana Iraqê di zehmetî û tengayiyê ecêb re derbas dibin. Tevî got Herêma Kurdistanê meselen kemp çi 10 kemp bi penaberê Kurdê Sûrî li vê derê ne. Di bajara de hejmareka zor heye li vir û li Dihokê û Slêmaniyê heta hedekî. Ev ser hesabê milletê Herêma Kurdistanê ye, çi karmend bin, çi kasibkar bin, çi mîhenî bin, textor bin, mamosta bin. Lê milletê Kurdê Sûrî li Herêma Kurdistanê ji aliyê UN ve ji aliyê navdewletî ve te'deka zor digihiyê de ji ber xema wan naxwin. Tiştekî ji wan re narêkin ebeden yanî alîkarî hiç ji wan re tiştek nayê. Wezîrê Navxweyî Rêber Ehmed dest nîşand ke ku salane girîdayê vê rewşa aboriya Herêma Kurdistanê ji gu ji kirîzan derbas bû. Bexdayê ew alîkarî li ser Herêma Kurdistanê birîn. Li Herêma Kurdistanê rewşekê aborî ne bar jî hebû ku salane nêzîkî 105 milyon dolar bi esihî bi ispat 147 milyon dolar ku hikûmeta Herêma Kurdistanê salane ji bo wan penaberan wan koçberan ku xerçkirî heye gir mirov bigirê desta 10 salan de dikê nêzîkî 1 milyar û nîv dolar ev meblexekî mezin e ji aliyê îdarî ve ji aliyê herasetê ve ji aliyê kehrebê û avê û kelûpelê tiştê lazimê aliyê xedemiyê rojane. Ama Herêma Kurdistanê nikarê erzaqa ji penabera re yanî pêşkêş bike, nikarê maaşa bidê wan, nikarê alîkarî navê ne maaşa alîkariya bidê wan. UN meselen sindoqeke wê heye ê alîkariya penabera. Çi aliyê kêm endam bin, zarokê sêwî bin, aliyê xwendinê, xwendevanê me, xwendeka tulabê me Kurdistana Sûrî ê Herêma Kurdistanê mehrûmin ji her tiştî bêbehrin. Ne ji aliyê opozisyonê ve kesek guhdanê dike, ne ji aliyê UN ve kesek guhdanê dike. û bi mehane jî ino ev der Herêma Kurdistanê ne dewleteka معترفه ji Umam Müttehîde heta got yekser tişta bidinê de ew nabikin. Ev ne tehiceta. Penaberek li derekê bê li ser sînorekî di behrekê derekê de Umam Müttehîde ber de berpirsa pirsyariya wî serekeye ji ber aliyê insanî ve ji aliyê ino jiyana wî di xeterê de ye, jiyana wî ber ji aliyê berçîbûnê, ji aliyê nexweşiyê. Komek nexweşê me li Herêma Kurdistanê hene UN rojekê ji roja çi qas qayme ji wan re diçin, çi qas nav ji wan lîste ji wan re diçin, alîkariyê bi wan re nakin. Hacet dikin mualece bibin, hacet dikin xelkê wa derxine ji derve meselen ji bo yanî mualeca wî li vê derê imkanî nîne. Ev şêweyê got li vê derê dibe meselen rengekî dî jê ji wan re lazim e. Xwendevanê me yanî bêbehrin ji xwendinê. Mamostayê me
جارێ هەیڤێ $200 جوارە دەستنیشان کردبوون ئەو ژی ساڵێ هەیڤەکێ دنەوە دە هەیڤاناتنەوە 5 هەیڤاناتنەوە ئەف ساڵەکە تشتێک نەدانەوە ڕاستە مەهەنە کۆرۆنا هات ئەزیەت گەها ملەتێ دنیای حەمێ دەولەت ڕاوەستان و دەستگوه و مواسساتێ دناب جیهانی دە حەمە ڕاوەستان لێ ئەڤە دیسە نە مبەرڕە بێگو من هاکەکەی جانها ڕاستیەکەیە لە هەرێما کوردستانی 200,000 پەنابەرین کوش سووریا هاتن هەنە دنابدا هەژمارێک زێدە پەنابەرین کوژ ڕۆژەوایی کوردستانی هاتنە هوەکی هەوڵاتی سووریە تێنە قبولکردن نوها ئەو مرۆڤ دژن لە هەرێما کوردستانی دژن هەمی پێویستی وانە ڕۆژانە ئێگوتێنە دابینکردن هەیە یعنی ممکنە نەتوێن یەگرتی ممکنە جیهانا دەربە vê rastiyê nebînî çavê xwe ji vê rastiyê re vegire دیارە ینی ولۆیە چ قاس راپۆر جوارە دچن چ قاس داخوازی جوارە دچن هیچ گوهێ خۆنات نەتشتێکی ینی مەسەرەن نهاد کەمپێمە 10 کەمپ لە هەرێما کوردستانی هەنا ئاریکاریە گۆیۆ ئەند دێوانە ئەرزاق ژێرە دەبێژن بیتاقا ئەرزاقا ئەنجی مەبلەغەکە 22,000 سەرێ نەفەری ددن ژ عایلێ جا هەیڤ ناددن و هەیڤنا نادن ژ کەمپ فەرەدەن 10,000 عایلە تێ دەبێ دانە 600-700 عایلی 1200-300 عائلة محرومة ببحر حتى جوي أرزاقي هندقجي ديسا نادنا حمو كسياني وبنافجي بلادكن ام غازن دق هنا بربرسيو ان لفيدري نونرتيايو ان لفيدري الكامبا غازن دق هنا وانا عدالت جي تيدانينا بلا كرنيدا حتى او 22,000 ان 24,000 انها كرنا 24 قوددنا سرينا فريج عائلي عائلك 4 کەس بێ 5 کەس بێت نزیکە 8,000 100,000 فەرەدەن دگهێوانایەن ئەوژی عەدالەت تێدەنینە هەنێک هەنە جامێرا مەسەلەن زارۆکێوە هەنە خۆرتێوە هەنە کارج خۆڕە بشغڵن ناوێوا لیستێدا هەیە ئێدنەوە هەنێک هەنە دیە سێویانە باوێوان نینن زارۆکێ سێوینە بێبەحرن جێ مەحرومەکە ئەڤنە عەدالەت زڵمەکە دیە زڵمەک وەک عەرەب بێژن زڵمەکە ئیضافیە سەر خەلکێ مەلوێ دەرەیە هەم مشارێک دین هەیە مەسەلا تركيا وڵاتێک و gelek penaberên Sûrî bêguman li wir hene milyonana yanî Tirkiye li gel yekîtiya Ewropayê bes li gel yekîtiya Ewropayê rêkeftin avê heye got salane 6 milyar euro êgo pere digirin 6 milyar euro dikeyê derdora 8 milyar dolaran êgo Tirkiye alîkarî ji boî penaberên Sûrî di Tirkiye werdigire heye yanî niha نتوین یەکگرتی بێ یەکیتی ئەوروپا بێ وڵاتین ئەوروپا بن ئێک و ئالیکاریên وان پەنابەران دکن وەکە ئالیکاری یعنی بێ ڕاستی چاوا دikarin paşav bêlin û ku Tirkiye jî rewşa penaberan wekî kartekî li dijî ئەوروپا بکارژی ez 2015 kongirekî ji bo xwendinê li Tirkiye li Stenbolê hazir bûm wek nûnerê encûmenê carekê çûm hazir bûm منظمه که هلندی چیکر بو سپارک دانی خلک ما ترکیه سوریه ترکیه هیچ قبول ندکرن کرسیکک من حکد خوندنه ج کرد ما کردستان عراق پنبری کردستان عراق را حساب نکرن ابدا يعني دقوتن دراپورا خود دقوتن لبنان اردن ترکیه عراق کردستان ندقوتن ندقوت النافي كردستاني انه بنابر تيدا هنا ضد وي وقت دور 600,000 بنابر الكردستاني هبو مجواره شخص محاوله ذكر او ذكر انه حق خندكاري سوري وكهف ام بلا بكن نسبه شخصا انفرض بكن 6 مليون لتركيانا مليونك اللبنانيه مليونك الاردن 600,000 الكردستانيه نسبه وتناسب شخا جواره درد كفي غيرك حصتها محفوظ به يعني نابه فيرانجي هاني بشتقوه بكن بس نونري وانت دبون نونري اتحاد اوروبي تدبون نونري يونسكو تدبون كرون مذكر نذكر مراجو آلية كردستان عراقي واعتماد بكن نذكرن بس اما وقت غازنا كيج حكومتها هريما كردستاني تبي دس خوشي عملوا دكن بده صار بهترا فابها نبرا تحمل دكن وك كرم كريد او خدا انه والله صدو نزيكي 147 مليون دولار حيوانات دي صالي والقاس مبلغ كي ما ظن شي دبي او بخوجي تقيرانك ابو ريره درباس دبن ابات شكي وبلي
مثلا جواتê navdewletî çêdibin, civatê herêmî çêdibin, êl ser penebera ji ber Herêma Kurdistanê têkildara, alaqetdara dizanê li ku derê kongir çêdibin, konferans çêdibin, munezemat li ku derê berê Müttehîda û rapora çê dikin ji wan re gereka Kurdê Sûrî agadar bike. Ême ev weka pêşniyarekê Herêma Kurdistanê gereka Kurdê Sûrî pêşniya yanî aratûl û agadar bike û seî bike, hewildana bike gowa bigihêne wa konferansa. Ji bo karibin belga û tişta ji wan re teqdîm bikin. Ne Herêma Kurdistanê belkî wek dewlet nikare hazir bibe belkî. Lê agadara zanê li ku derê civat çêdibin ew dibin. Ême ez dibêjim wê wilo em ê hinekî karibin alîkar bin. A diduwa ez dixwazim destxweşiyê li Herêma Kurdistanê bikim û li serokê hikûmetê êgo cenazê termê her çar bazdayê me êgo li ser sînora li Kurwatya xwestin termê wana karî bûn alîkar bin wana re vegerêne vê derê wa bigihêne berdestê xelkê wa em cihê destxweşiyê ye, cihê şanaziyê ye. Herêma Kurdistanê gelekî alîkariyê milletê Kurdê Sûrî re dike. Berî peneberiyê jî û piştî peneberiyê û aniha jî bes em tim gazinê me gereke ji wilo baştir bê, gereke ji wilo zêdetir bê, gereke ji wilo bêhtir guhdan bê. Ji ber Serok Barzanî gotiye peneberê Kurdistana Sûriya êl Herêma Kurdistanê li mala xwe ne nepeneberin. Em jî divê ev şuur emelî tetbîq bibe, em nemênin wilo cihê gazinê û xelk pê bihsê ino wela yê jin bavê ne an jî wela dûr an jî wela piştguhkirîne divê ew ê de yani. Spas bo te Cidhan Alî ji tovekarê siyasî ku tu mêvanî me gelek memnun.